Mfowethu nazi ezinoju icokamilisha umthandeni umfoko amanqele lapha-ke sevele waphahluka ey'nkundleni-ke zokuxhumana-ke lapha-ke uthi sijabuliswa okuncane ziseza iy'nsimbi zaseDandejulayi uthi ziseza iy'ngoma ahamba kuzo-ke ney'ntokazi uthi lokhu bokusengamazwibela akwenze kule EP ayidedelile-ke lapha-ke eney'ngoma eziwu-4 akusho mina kusho icokama Elisha wathi-ke nisheshile ngokujabula bafowethu bake bayiphawula abantu lento ey'nkundleni zokuxhumana bathi-ke ngeke umphako aveze i-payment yakhe ejike ngazwakala ey'ngomeni khona into eseza abantu abaningi bawusolile umqakazo lapha-ke ukuthi kukhona umthandeni asakugudlile nangempela-ke uthi sisheshe sajabula-ke lapha-ke ukuthi kuwo futhi lo nyaka okungenzeka ukuthi kuzoba uDisemba useza esinye isimanga sey'ngoma azoyidedela akholwa ukuthi-ke zizothandwa-ke ngabantu njengoba-ke sazi ukuthi uphinde akhiphe iy'ngoma-ke efeature-ke iy'ntokazi-ke ey'cula kamnandi futhi ey'thandekayo la endimeni-ke kaMaskandi. Nakho-ke usevele wayiphahlukela wathi cha sisheshile ukujabula uthi asithokozeni ngale EP kodwa-ke ziseza iy'nsimbi zaseDandejulayi uthi nakanjani iseza intokazi ahamba nayo kulo nyaka angifisi ukuthi uzwe ngami ungaphawula ngalolu daba asiphinde sidimane kwesinye